Θα ήθελα απλώς να επαναλάβω ότι είμαι ευγνώμων για όλη την αγάπη με την οποία οι αδελφοί μου, οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι και όλος ο λαός συμπαραστέκεστε όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθεια που κάνουμε για την ανάπτυξη και πάλι της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας Αλβανίας. Do të doja të përsërisja dhe një herë se jam mirënjohës për dashurinë me të cilën vëllezërit e mi episkop, klerikët, priftërinë të djakët dhe gjithë populli i Shqipërisë qëndroni pranë meje në këtë vepër të rëndësishme të ringritjes nga themelet të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë. Και ιδιαίτερα θα ήθελα και πάλι να επαναλάβω την ολόψυχη ευχαριστία μου στον προσφυλή μου αδελφό Ιωάννη και στους άλλους επισκόπους, όπως επίσης και στον πατέρα Πορφύριο για την καλοσύνη και την τόσο ευλογημένη σκέψη τους για την πορεία της Εκκλησίας μας. Do doja që të përsërisja edhe një herë mirënjohjen time tek vëllai im i dashur Joani dhe tek episkopët e tjerë, dhe gjithashtu edhe tek atë Porfiri, i cili përshkroi me fjalët e tij ringritjen kanonike të kishës sonë. Θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα, μετά από το πρωινό που θα πάρουμε, να παρακολουθήσουμε για μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της Εκκλησίας μας που έχει ετοιμάσει η νεολαία από τις προετοιμασίες που έκανε στις κατασκηνώσεις. Më pas do të kemi mundësi që të ndjekim në qendrën kulturore dhe një video të shkurtër i cila i referohet ringritjes së kishës, e cila është përgatitur nga rinia e kishës sonë në kampingjet që tashmë po kryhen. Έχω επαναλημμένως πει ότι για μας η νεολαία δεν είναι απλώς το μέλλον, αλλά είναι το παρόν της Εκκλησίας μας. E kam përsëritur shpesh herë dhe e them përsëri se për ne rinia e kishës nuk është e ardhmja e saj, por është e tashmja e saj. Και εκείνο το οποίο βεβαίως επαναλαμβάνουμε πάντα στη λειτουργία είναι ότι παρακαλούμε τον Θεό να ευλογήσει την άμπελον ταύτην ειν εφίδευσε η δεξιά του. Dhe gjithmonë ashtu siç bëjmë edhe në liturgjinë hyjnore, në çdo liturgji hyjnore, i lutemi Zotit që të bekojë, të vizitojë këtë vreshtë të cilën e mbolli e djathta e tij. Όλο αυτό το θαύμα το οποίο ζούμε αυτά τα τελευταία χρόνια είναι η δωρεά του Θεού. E gjithë kjo mrekulli që ne përjetojmë në këto vitet e fundit, padyshim që është dhuratë e Perëndisë. Ανθρωπίνως ήταν εντελώς αδύνατον να καταφέρουμε έστω και ένα μικρό ποσοστό από αυτά τα οποία έγιναν. Nga ana njerëzore do të ishte e pamundur që të arrinim edhe një përqindje shumë të vogël të atyre arritjeve, të gjithë këtyre arritjeve në këto vite. Και ήδη η παρουσία όλων μας εδώ στη σημερινή Θεία Ευχαριστία και σε αυτόν τον χώρο τον ευλογημένο και όμορφο είναι μια μαρτυρία ότι πλούσια μας χάρισε τα δώρα του Θεός όλα αυτά τα χρόνια. Edhe prezenca jonë sot këtu e të gjithëve ne dhe në këtë vend të bukur dhe të bekuar është një dëshmi se Perëndia gjatë gjithë këtyre viteve na i dha dhuratat e tij në mënyrë të pakursyer. Οι δυσκολίες δεν έλειψαν Vështirësitë patjetër që nuk munguan. και ο αντικείμενος δεν πρόκειται να σταματήσει να βάζει εμπόδια. Dhe ai që qëndron gjithmonë përballë Perëndisë, Αλλά, gjithmonë nuk pushon së vendosur i pengesa. αλλά εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε στηρίξει την πίστη και την αγάπη και την ελπίδα μας σε Αυτόν ο οποίος κατέχει τα πάντα. Por ne jemi të bindur dhe me këtë mendim ecim se kemi vendosur dhe kemi mbështetur shpresën, besën dhe dashurinë tonë tek Zoti që i zotëron të gjitha. Και ο σκοπός, ο τελικός όλων μας δεν είναι απλώς να κάνουμε μια όμορφη κοινότητα, αλλά να προχωρήσουμε όλοι στον αγιασμό μας. Dhe qëllimi ynë nuk është thjesht të përbëjmë të gjithë së bashku një komunitet të mirë apo të bukur, por është shenjtërimi ynë. Ο Θεός της ειρήνης και της αγάπης να γεμίζει καθημερινά τη ζωή μας και να κτηνοβολήσει τη ζωή του καθενός και της κάθε μιας μας. Perëndia i dashurisë dhe i besës
le të bekoj për gjithmonë jetën tonë edhe ta rrezatoj atë. Cila όπως και άλλοτε έχω πει, οι πρώτες λέξεις τις οποίες έμαθα κι εγώ όταν ήρθα εδώ στα Τύρανα το 1991 ως πατριαρχικός έξαρχος ήταν το Χριστός Ανέστη. Ashtu siç e kam përsëritur shumë herë, fjalët e para që mësova atëherë kur në vitin 1991 mbërrita këtu në Shqipëri, në Tiranë, si eksark patriarkal, ishin Krishti u ngjall. Με αυτό το σύνθημα προχωρήσαμε όλο αυτό τον καιρό, ζώντας μέσα στη χαρά και την ελπίδα της Αναστάσεως. Me këto fjalë përparuam për gjatë gjithë këtyre viteve, duke jetuar jetën tonë brenda gëzimit edhe shpresës së ngjalljes.